شتو مزانی رمضان داخل بی چی دول مردم زن که رمضان داخل بی یا که رمضان داخل بریگه طریقه چی دولین رمضان داخل بریگه دو طریقه هم یکی همیشه رمضان نوکی گندگ اگر نوک دیته بزن رمضان داخل بیتا و دومی طریقه همیشه شعبان 30 روز پورا کنگ اگر نوک نیته گوڑا شعبان 30 روز پورا کنه أي چرند رمضاني نبي صلى الله عليه وسلم حديث برمني إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 برمني نبي صلى الله عليه وسلم وشتاق النوكا شما جنده قد روچك بي بزن رمضان نوكا وأقام قد النوكا جنده ودا دپا بوجه ايدن وكا فإن غم عليكم وشتي اگا جنبر بيت يا که دنز بيت يا که موج بيت بزن نوك گندگ نبيت گوڑا شعبان 30 روز پورا کنه گوڑا رمضان همي دوله داخل بي يكي همشي نوكي گندگا اگا نوك ديت بزن رمضان داخل بيتا اگا نوك گندگ نبيت گوڑا شعبان 30 روز پورا کنگی